Hej, u životu svaki dan pravimo male izbore. Neki izbori su dobri za nas, a neki nam mogu nanijeti štetu. Allah nam je pomogao tako što nam je pokazao razliku između halala i harama. Halal znači ono što je dozvoljeno i čisto. Haram znači ono što je zabranjeno, jer može povrijediti nas ili druge. Zamisli jedan običan dan. Dječak ide kući iz škole. Na putu vidi malu prodavnicu. U izlogu su slatkiši, šareni su, lijepi i mirišu. Dječak ima novac koji mu je roditelj dao baš za užinu. Ulazi u prodavnicu i kupuje slatkiš. Platio je pošteno, uzeo je ono što mu pripada. To je halal. Kada pojede slatkiš, osjeća se dobro. Nema straha, nema skrivanja, srce je mirno. Kasnije, dok se igra s drugom djecom, vidi igračku koja mu se jako sviđa. Igračka pripada drugom djetetu. Niko trenutno ne gleda. U tom trenutku javlja mu se misao. Mogu je uzeti, ali ta igračka nije njegova. Ako je uzme bez pitanja, to bi bio haram. Igračka bi možda bila u njegovim rukama, ali mir ne bi bio u njegovom srcu. Pojavio bi se nemir, strah da će neko primijetiti. Radost bi brzo nestala. Zato bira da ne uzme ono što nije njegovo. Time je izabrao halal, iako je haram izgledao lakši. Halal nekada traži strpljenje, haram često izgleda brže i privlačnije, ali halal uvijek donosi mir. Allah nam nije rekao šta je halal i haram da bi nam otežao život. Rekao nam je to da bi nas zaštitio. Svaki put kad dijete izabere halal umjesto harama, ono uči da bude odgovorno, pošteno i hrabro. Halal i haram nisu samo riječi. Oni su svakodnevni izbor, a svaki dobar izbor nas vodi bliže Allahovom zadovoljstvu. Vidimo se!